Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manan nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw ak itinambag abigat kada kayaming sa armada. Paki-share di program ang tayo papagayam. Share this program. Padanan nyo papagayam, ito dahil ito yung bigat inta iba sa tipakasritaan ni Lordy nga napauluan. May pulis sa ilalim ng tulay. Babayan di ba nang isurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti Santo Domingo, Ilocosur, ni Binilda papagayam kat nabagbatan nga writer, iti programa tayo nga Dear Manong Nemihan. Diyan marino, itapa lang ang surat. Ngayon, kahapon lamang kat nangababakan ita kahapon lamang hindi na pong radyo. Ngayon, kasama tin lagip tinapalabas, at damat tin surat na nga best letter of the month last year, diyak lamang malagip noon nga bulan. Binilda Pakulan Pantalyon. Binilda Pantalyon Pakulan, di Santo Domingo, Ilocosur. Surat na nato'y pagkasalitaan ni Lordy nga napauluan. May pulis sa ilalim ng tulay. Padaanan niyo papagayam. Sagudayin nga ti surat papagayam, hintay nurki. Ti pagkasalitaan ni pagayam nga Lordy nga napauluan. May pulis sa ilalim ng tulay. Babayan di pa lang isurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti Santo Domingo, Ilocosur. Dear Manong Nemi, no maminsan Manong Nemi nga salsaludsutek no apay, nga saan nga agpapada ti panangiparsuwa ni Apo Diyos. Kadagiti kas kada tayo nga pinarsuwan. Apay nga adadalan, kumakit diretso, awan kuma iti kilo-kilo. Tapno di kastagat saan, ken awan di kiti mayaw awan nga tao, no tikat nalinteg kumalay nga dana, ti suruten lang. Apay nga saan nga agpapada kadarakkel na kiti bantay. Apay nga daliday at daragsak, apay nga saan nga agpapada ti kadarakkel dagiti ramay ti ima ken sak. Awan pulos tintay pangbawalawan kini Apo Dios gabot ta isu ti Dios perpekto. Simple laeng para kanyak Manong Nemi nga ehemplo. Saan na pinagpapada iti kadarakkel kaatidug dagiti ramay tayo tanog papada kasano nga natlangana pakasaan tayo nga maaramat. Ngem gabot saan nga agpapada
at misyon titunggal may sa kadakwada. Tapos at pagkunak nga talaga nga perpekto ni Apo Diyos. Awang kumamaten ti sapulek manong nemi ti biyak mi, agsipunta, may sa nga pulis huno kaming ti PNP ti asawa. Ininto tatalulaeng di kiti anak mi nga puro lalaki. Nga mapay manong nemi, ano at daragsak at damit litay, no at danalinteg at damit kilo. Apay. Ngam sakbay manong nemi nga inak itultuloy nga warwaren binsa-binsaen dati pakasalitaan nga nakmet iburay iti programa nga dir manong nemi umuna-unay nga pagyamanak ni binilda pakulan iti inna pa nang isurat babaen iti inak pa nang request ken kuana. Takayat kumet nga may buray dati pakasalitaan iti dayto ka programa tanam na maik nga damaited na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti bihag. Yan kasnamaten kablawan kayo, nagsaserbi iti Nemer Studio, nangruna kang ka, manong naming nga sikat iti mundo ito nga programa. Tapos tawad na naginipada, kadumdungeg ka nagbibuya. Nembang oras na amin nga sa kapada. Kastay na kunak, itay ununana, manong naming nga talo ti anak mi kinikreg, apuro lalaki. May isa nga panakabagi tilinteg, wano kamang ti PNP ti asawak nga ni destino iti kabangibang nga ili. May sakmat nga gagangay nga housewife, ag tagibalay ako nada. Para luto, para laba, para dalos, agaywan kadagiti anak mi kinikreg. Awanin ti pagkunaagpay manong nemi ti asawak, tanuwa kasdya nga day off na. Isudag laba. Why manong? Adon no ka dagiti manglablabas ken kuana nga umis-isem da. Ni PNP ko na da aglablaba. Ngem saan na nga bain? Agsipot ti pakita na ti kooperasyon na manon na mi kanya. Tagtindindulong kom nga rod. No adda obra ket awang ken kuana no anya ti saan ko maobra, obraen na. Aglaba na imibaskid di at luto ng imsyak. Ado kung kuna manong nemi nga nagasatak tananda anak ti asawa kas ken kuana nga nasingpet, nagaket, amunak nga tulungan kadagiti obra ditoy balay ken kang runaan na sa anak nagproblema panggap iti kwarta. Gabota medyo dakkelmet manong nemi ti sweldo na kas may sa pulis. Siguro manong nemi ka salsaludsudan dagiti daduma. Kasano laeng dipintas ti biyag dakit pulis laeng ti asawa na. Kat awamat iti obra sa bali ni Lordi nga asawa na no di agis ti marlaeng kadagiti anak na. Baka dapat panagatap na manong nemi nga mahilig nga agkotong o no agdawat iti tong ti asawak. Ngem, pacheck manong nemi. Nga 80 iti aggapo iti kinadakas ti awat na kanyak nga kwarta. Sweldo na, nagbambanugan na. Wen manong, nasingpet, nagagat, awan pala idi ti madi nga bisyo na. Naanayas natin na ay na ornos ti pamilyami manong nemi manipod. Nangrugi kami panagbasa iti elementarya ken high school dagiti tanlungan nakmi. Aginggang iti addan iti kolehyo dato inauna nga anak mi. Kada damaten na iti 4th year high school iti may kadwa ken 2nd year high school iti detoy burdek mi manong nemi. Iti madmadlaw kon adda madmadlaw kon nga maditi asawa ko ano. Adda maten dikiti kon daway nga maladaw nga sumangpet. Di damo anong nemi kasang kupelang ikas kaso. Ta siguro, adamat basit pailang napananda, uray no malpasan iti oras na, adda pailang aramidan na, wano saan kita adda basit nakaawisan na, sabat ka naladaw unay manong panagawid na. Ngayon talaga nga, agsasarunon.
At dapat yan, dagiti gundawi manong nemi, nukasta nga day off na. Malipatan nakpat nga tulungan yan. Nagtrabaho o kadagiti aramin ito nagtibalay. Kapungata, taorin no lalaki, dagiti talungan nakmi kat amuda mateng nga labaan tirawaten da. Amuda mateng nga dalusan ti kwarto da. Amuda mateng iti tumulong agluto. Agdalus iti salas, uno, anyaman nga trabaho ti nagtibalay. Data nga ti kapuna no apay saan mateng nga tumultulong ti asawak nga pulis. Nukasta nga day off na. Rumuar ka di manong nemi. Karipakada na, Lordy. Oh, Greg, nakarubot ka. Inamangan natin bunyag. Di na kami tugot. Saan ba't na sumugbat manong nemi na apay nga saan na kaming itugot? Sa bagay manong nemi, saan man nakamat ka di itong tugot, idi pa'y laeng. At saan ba't unay ng umat atendar, idi ni karuba manong nemi, at nagpasig ng karuba at narikat pa'y nga mapano, sanda nga umay pilitan. Umay ka na! Umay ka na po, polis! Ngayon kadagitoy manong nemi. Nga bumabarito, mabaron digit anak ko, manong nemi, mahilig mo nga rumar, mapamanganak itibon yan. Aglalawak nga rason, tibagbaganan manong nemi, banag ang mga rurukiak mo nga agatap, nga dan sa baling aramid ti asawa. No kas dyan manong nemi nga sa okisuna, tamasansanin Greg, mabaling ka din nagsarita. Hindi ko matinas ka na pagsaritaan na. Ada ka di problema ka nagdanak na. Ada ka di loko-loko ka nakuha na. Ibagang, diyak kayo tikasta. Masapol nga, anak ko nga, siyak nga pulis, kit anak ko, saan nga mabaling nga, agbaling nga pulis karakter. Nasang patikitan na. Ngamin, manipot ubing da, kit dinisipline na tayo da. Agbain da. Kabota mabainda nga garamit ti kinaluko, kabota pulis nga madaydayo ti amada. Awang problema ka nagtanak ta. Kasi nga, ada problema. Ada ka pagkukurang ka mga ka ti kwarta sa pulat. Awang ka din ti nagyan ti bangkota. Awang mapay amok nga nagasgastosan da Awan ti problema ka nagtanak ta. Awan ti problema kanyak, awan problema iti kwarta. Nakordiyan ti problema. Sikat yan di problema, Greg. Siyak? Nagbalbaliwan. Lordy, nagbalbaliwan, Greg. Masapul nga nukutem. Saan ka kumaglibak? Sana kasto di dati nga aramid mo. Padasim ka lagi pente na palabas. Si kayo di kasisingpetan nga pulis, si kayo di kasisingpetan nga asawa ken ama, nga namasapa nga gawid, nga dahan nga mahilig ka na giti para party, unan yaman dita. Ngayon nagbalbaliw kan. Lordy, agbalbali ti panawan. Kadam, edi tiyempo tayo, edi hubing tayo. Di already balasag at baruag. Awa pala salbon ini. Gamit na kay. Alaman. So nga sa nakaskas dahon no apeng nga agbalbali ka maten. Ngad na maten babae. Sa bali nga babae tibiyag mo. Rinugyakon manong nemi at talaga tinang open nangidasar. Itinabayag ko nga pen-pen-penen iti barokong ko. Saan nga mabaling na kapatpatan hinoyak latan? Saan nga mabaling nga jaktinggarin ti asawak? Siyak nga asawa na rumbing unay kan pagribingak manong nemi iti mga patigmaan kayang kuwana. Mangibaga nga saan nga ramidan digiti saan nga nasken nga ramidan na. Mangipalagip kayang kuwana nga naripatan ng ti obligasyon na. Tama nga no, ibagada nga, basol ko, tadyak amo nga tinggarin. Basol ko, tadyak amo nga iparitan. Basol ko, tadyak amo nga patigmaanan. Nadaga din sa bali nga babae tibiyag mo. Greg,
Apo pulis? Awan! Awan, apa ko marami na di mo mabaybayan, di ba game? Pang-asim, ang pagpagkasyakan ka, Greg. Saan mo ko mga tultuladin, ti amam? Apa nga nakamatam ti amak, may pagkapit na ito gabanag. Saan nga maliklikan nga di matakamat? Dili pa, nagsipod ta. Ambot ti kaaduan ng babaero ti amam. Gambot na babaero ti amak, babaero mo ti anak na? Kasta? Please, Greg, pagsalita na nga na siya ti amin. Ada ba na, kasana, diya kaya ti matandan. Mabaling ka, di nga. Sa balin to naman na pagsalitaan ti nga manag, itanti kayat ko. Ngayon da pa manak. Hinakon. Kaduan niya man ti ba nagatatap mo ikadam. Nagtultulo nga nagbalin na ka na pudnokin ka. Ti ba namok kat awan ti pagkurkurangat ka na kayo. Itad ko ti amin na kasapulan nyo. Yung takonam nga pa nagbalbaliw ko. Gagangin na ita. Agbalbaliw ti tiyempo. Hinakon. Manong nemi no idi kat nakalaglag antirik na. No idi kat uren no awan tirumbeng nga kaisem ko kat umisisamak. Meaning, idi kat naragsak. Naragsak kami. Kaya mapangata nga dumteng ti kasto nga paset ti bihag. Panubok na hapon Diyos. Nga darag iti mangibaga kan patsyak mat manong nemi nga saan nga ipaayan ni Apo Diyos ti tao kadag iti panubok no saan na nga namnamain nga kabailad na nga lasaten ibaklay di iti panubok. Nga makasano nga maglayan di kas kanyak nga asawa manong nemi kanina nga nadaan iti pulis nga asawa. Idinto ta narwamak met nga naragsak nga awan tinagbaling nga problema kiti asawa. Uno dumten ka di kastoy nga talaga nga mapasamak nga saan ngagtalinaed nga singped ti asawa. Ngayon makasanong ibturak ti amin. Kasladyak kabaylan manong nemi ti agbalid nga martir. Kasladyak kabaylan manong nemi ti agdalakap-kaplatan nga baybay aklatan urian niya ti araramiden ti asawa nga makasaktak pakadadaelan ti pamilyami nga posible nga pakarakarakan ti pamilya. Nga awan ti sabali nga maapektaran iti daytoy nga problema ti pamilya no saan nga digiti anak. Kadyak kayat ang mapasamak daytoy ti pamilya manong nemi. So anuan niya taramidak. Biyang kunukuhan manong nemi dagparintuming iti suli. Nga awan ti sabali nga kasasalitak no saan nga ni Hapo Diyos. Diyos ko, hamok kan patsek nga subsubukin nyo nakasanot kinatibkan kong asawa. Asawa ti may nga pulis. Asawa kanina digiti talo nga lalaking anak ko. Kidawag kadurot ka na kayo, Diyos ko. Ti panang patib ka riyo, ti pakinakim ko. Ti panang tarabay yo kanyak ngagdanayon. Ken panang patgan nyo tigid ako. Ngano kas pagarigan tagpaiso nga nayaw-awanen ti asawa. No dan sa bali nga dana kilo-kilon nga dana nga susurutin na. Ipagpakasigasan ko mga agpaon. Saan ko mga kumaro ti amin no diket dagos ko mga masilawan ti panunot ti asawa. Tapno surutan na matlaing ti dati nga nalintig nga dana nga susurutin na. Saan ko nga maipada ti katugangak ti asawa. Kat sanak kumamit nga maipada nga nagsagaba ti katugangak nga babae.
Kunak manong nemi kas na kunak itay kini Greg nga jak kayat nga umala iti amana. Napaglan ngamin manong nemi nga chick boy dedi papa nga katugangat. May nga bus driver manong. Amok ti pakasalitaan na agsipud ta. Oreno awang pala iti relasyon mi kini Greg ngam amukon. Amuk una yan. Ti ama ni Greg. Kaya amamukon ti pamilyada. Maron na yung driver ti bus. Ruta na Lawag, Manila, Manila, Lawag. Ay dinamag idi manon nemi no sa dinuman tinakasan dedi lakay ket ada chicks na. Ada dagasan na nga agpa Manila, adan tumat dagasan na manen nga agawid ngumay dito Ilocos. Pinapudno naman ang nemi. Ada pa insangpit na nga maladaga. Nga timbaga na idi manon nemi ket hinuwalang da itigid ti kalsada. Ket sinardingan da. Ket gabutawan ti mayat ngumala ka dagiti pasahero na. Isu kano, ti katugangat na babae nga driver ti bus. Isut na ngala nga nangyawin. Ket ka po, taimbaga na idi manong nemi nga napidot da deta ngubing. Ti katugangak met nga babae manong nemi nga jak pala katugangan idi isut nang tarakon. Nga di kitay anak da nga pakiramanan ni Greg nga asawa kita ket imbilang da nga kabsat da. Nga maging ka na amuan nga putot met gahayam dedi lakay manong nemi idi sa bali nga babae. Nasaan lang amay maysa. Ado ti timaod idi manong nemi nga putot na idi ta matay isuna. Di pagpintasan na manong nemi dedi impataraken na impatakkel na ti asawa na nga putot na iti sa bali. Ket ti manor pimintas ti biag na. Kapot na nakaasawa ti foreigner. Makitkitak idi manong nemi no kasano ti panagsagaba. Ti maysa nga asawa agas iti katuganga nga babae nga nadaan iti katugang alalaki nga babaero. Kumut-kutong idi ti bakit manong. Gabutin na laos a panagsagaba na. Naibturan namin. Aging ka nga nagsardengan, idi, tamatay matin ti asawa na siyempre. Insardeng na at natay nga roden. Nanong nimidyak kayat nga may pada at idi katugang nga babae. Iso nga jak kayat nanong nimi nga matuladen ti asawak ti aramid di amana. Manong nimi. Dereriga po na no apay nga di madlaw ko nakastuin ti mapaspasamak. Saan nga nagsarda nga na magbaga ken kuhana naman pa'y makiapa, dinapulos anuguten, paglibakan na. Nakadadudag iti rason na. No, pagpakasyak ken kuhana. Kat siyempre sa amat nga may libak, karagit anak mi, no anya itan di mapaspasamak. Mama, kinunakanyak manong name iti inaw na. Anak, kumut-kutong kayo. Ha? Gagangay na tanak. Saan na nakasidi nga naragsak kayo, mama? Saan na nakasidi ti pamilya tayo? Ma, darakil kami nga anak yo. Ori dubing kami pailangan, dapat lang elementarya. Katang maawatan min ti sitwasyon. Gagamyaman kami, kakabsat, tanadaan kami ti kas kada kayo nga naganak. Ngawan sa bali nga namitin nyo, di mangiwan-wan ka na kami nga anak yun. Nakaragraksak ti edi. Nung panangan at datay amin, basta laki di. Tapos saan nga naka-duty ni papa. Diba? Nagkukuyog tayo. Naornos. Yung nakaano pa yung agbaruak. At ako niti college. Abi kas tumantin mapaspasama ka na tayo, ma. Anak, awan ti nagbalang problema.
Awan ti sa balik ko mga panunutan nyo, ibagam ka dayta ka, nagiti kakapsat mo, saan nga ti pa nagbasa yo. Saan kayo naglibak pa mama? Tano kas tamang ngagmi, ti dialogue yo kini papa. Agbiblibak ni papa, di na kayat nga nugutin ti amin. Kas naman tiraramitan nyo kada kami. Paglibakan nyo, di pa mas pasamak. No ma, ibagaya tap na makatulong kami. Ore anak na kami lang, adamat may tulong mi. Di ka kadikayat. Nga ore da kami kit bagbagaan mi ni papa. Anak, di naktupidin ken, nakaitukid din. Anyat mo yo, baka no da kami nga anak na. Ididenggan na. Kabaylak ituran ti amin anak ko. Kabaylak ituran ti amin ko na yun, nagsangsangit kayo. Nga may buyog kami pa, kadigdi kapsat ko. Numan pa lalaki kami, makita may tirikat mo. Kasi nakunak, kumut-kutong ka. Nga siguro ore sa amin nga masalsalamaan, nga dadig ni Gundaw siguro nga agsangsangit kayo. Gamatikas tayo mapaspasamak. At doon naging gundaway nga sa amin nga mapasangpit, di pa sakbay nga makaturog kami. Amok mama, nga awan sa bali nga raramidin nyo, di mangururay kayo ni papa, nga saan kayo makaturturog. Di yung may pangpangan kan, may turturog, di kasi nga mapaspasamak. Alawin, saan ko nga ilibak ka na kayo? Ura ilabak ko amoy yung di mapaspasamak. Saan ko kaya tigas na ako? So, tulungan na ko ba? Kasi tikait ko mga ganayon ma. Kani magpakaasimumit ka na kayo. Saan nyo mabaybayaan sa lunat yun? Lumaban kayo ma. Di itulok ang sakit kayo. Di itulok nga mainayon kayo nga problema. Iti problema nga pinatawad ni papa. Amo ka mawatan nyo tikait ko sa ma. Inarakop ko manong nemi, tiinahon ng anak ko. Nga uray dagiti duwa, manong nemi, anak ko, nga Jen. Tiinahon na akit imarakop na. Agamanak anak ko. Agamanak. Saan ka nga may nga mga baklaitan niya man na problema. Gusto serbi ng anda kaming anak yun, tumulong ka na kayo. Nga saan lang yung titrabaho, tibalay. Anyaman nga problema. Anyaman nga naskin nga pagtitinulungan tayo. Kasarita tayo, ti amayo. Idyan na ti amin. Tapno saan nga kumaro. Dakdakas to na kumaro. Uwan ma, aramidin mi ti amin. Ngayon kaskas di manong nemi nga kaslasaanan nga maanawa pa'y ni Craig. Ang peso nga tumulong ang peso digit talong nga nakmi nga magisarita nga pagpakasa ka na kita amada nga dinakpay patyen, dinakpay kaso nga asawa na anyan tulakin digit anak. Pagsasauna kidi manong nemi. Pagsasauna kidi nga magbaga may saka pulis amok tararamide. Surod ha. Anta ka di pagkurkurang ka na kayo? Ha? Anta ka di kukurang ni mamangyo nga kwarta ka sa pool nyo para nagbasa yun? No, agkurang ako ni ti pinansyal, dahita kayong nagproblema. Nga maging kangitan ko amin na kasapulan nyo. Awan ti problema yun. Ulitin. Siyak ti amayo. Anak kay lang. Sanda kayo suro. Amok tiraramidek. Nalalay nga kimta kayo. Dapat yung harot manong na yung masao, digit anak ko, digit anak mi. Nagkastaman ti bagbagana kanyak. Nga muna tararamidan na, isuti ama, mga isang pulis ng ama, isuti lalaki, isuti padre ti pamilya. Kasi manong na yung nga may surti kas kang kuana.
Iti may isang aldaw manong nemi adda nang mga kaniya nga nakita dati asawak nga adda kinalubon na ababayi adda inlubon na ababayi iti motor na. Siguro iti nakakita ubing nga amang siya. Ket arig na manong kataeb dya inauna nga anak mi. Kahit nangasawan paglabas na nga balasita kaubigan na. Teenager, 16, 17, 18. Siyempre, manong nemi, biyang kulat tamet. Iti mang komportra, kakumpkontrak isuna. Kinomprontak ti asawa iti sumangpet nga naggapoy ti duty na manong nemi. Ano? Ano na ko na? At nakakita kang nga dahil lubon mo nga teenager nga babae iti motorsiklo. Asino rin dahil. Iso ka dito babaim? Lordi aya. At ka din ang ibagaking ka, nakakita na kami nga naging narag, nga naging nagek, ngayon sa Rekuti Hotel. Kitno dapat nagpaiso ka sa limubon nga babae, pasible nga, awan pagluganan na numala daw, di pa pananagat na siyempre, kas may isa nga gentleman, kas may isa nga nasiat nga nasa atak itipada ka tao, umay ka na din ko balasan ko, taglubon, lumubong ka, itulod ka ko na, abay dakis ko ma. Tikit laing mga grason, Greg. Sapo ay, Lordi. Sa mga lipakan pa eh. Talagang hindi pa ilaing nga andan sa bali nga mabahay di biyag mo sa lang nga may maysa imala ka ti amam imamaka sumardagan apay nga papilit mo na ito apay nga magam nga imamaak tsak to anukutan nga imamaak manong nemi tapno saan nga umatid tong kan bumarat ti saritaan mi. Gabot na jakmat may papilit ti kayat ko manong nemi. Sakton ti sumardeng. Nagtutuloy digdida ka sa pagtang di biyag mi manong nemi di natal na pagtaingan nagbalinan nga niribok. Kad saan kon nga maasikaso pa nga na siya at dagiti obligasyon ko kas ina. Kad kas obserbaran manong nemi dagiti anak ko. Jak pa yun maimas ti maturog. Jak pa yun maimas ti mangan. Damdamakik iti bagi noan niya tinagkurangak iti asawak. Hapay akas ti maten tinagturungan ti biyag na. Kat kas iti raramidak manong naimi sa anak na nga nagsarday nga nagkamang iti na Marso. Kasi di ko natin inaunang anak ko nga oray saan na kami sa anak nga masalsalimaan. Ngam kas lapat tiyenda manong nemi nga oray teng nga tirabi nga awan ti asawak nga jak mauray. Nga jak pakaturog oray rabrabi ka nagsangsangit akto manong nemi nga nakabaridto mga sulit ti kwarto. Ay nagsasalutsot iti Diyos. Nida kiti nagkurkurangak iti asawak na numaarabid na ti kastoy. Siya kanit aking basol. Kaya po kanita manay na yunan titawen ko. Nga mapedyak kumamat kayat nga kupas ti pintas. Nga nangayayatan iti kanyak ti asawak. Ngayon kasano nga di kupas. Dohan digit ang college nga anak ko manong naimi kat manon titawan ko. Kasano nga jak mabaybayan di bagi kanagsagsagabak man tinakastoy. Imbes ko man nga naimas ti turog ko nga makompleto ti 8 nga oras nga maturog. Imbes ko mga ti mabigatanak kat umis-isamak nga nakaragragsak ka nakalaglag ang tiriknak. Imbes ko mga manong naimi nga masirayan nak tilunggak nga init nga naragsak kan saan.
Kasla nakadagdagsan nga krus manong nemi di bakbaklayak iti oras. Depende kiti kung daway nga agbabawiak no apeng aming nga nakiasawa kiti pulis akas kiti Greg. At depende kiti kung daway nga magbagak nga agbabawiak no apeng nga nakiasawa iti anak ti babaero nga ama. Depende kiti pamabalaw da kanyak manong nemi. Amom lang arod ngaminin nga ti pamilya da kit babaero nakiasawa kan tupay lang amin met kunada. Iso nga basol ko kano. Iso nga gano sak kano. Basta kadilatan ko timak dagiti luwak, basta kadilatan ang dilagip kepak, awang ka dito rumpe nga ramidek, tapno mapagtanak ti asawa. Saan manong? Sana ka sumardeng. Sana nga mabandnog nga mangsulbar iti anyaman na problema. Kaya't kung agsubli ti dati nga ragsak na ito nga pamilya. Kaya't kung aramiden nga mapadasak tumanin ti agragsak, ti umisem, tinalagan ti riknan. Nadeta ti kang kanayon kong ikarkararag kini Apo Diyos manong nemi na sapay kuma, tamasilawan ti panunot ti asawa. Ini may isang aldaw si Mangpet analadaw manen ti asawa ket medyo nakainom. Ket kaputa baribar ti sungmat na. Idag sarod-sudak. Manong nemi. Mapunuhan akmat nga talaga eh. Dati-dati met manong nemi nga talaga nga baribar ti sungmat na. Diyak napupuutan manong nemi. Nga di makitak tinakasalukad keng kuana nakaikabilit sikat na nga iti barikas na nga paltog tinukmaak ti paltog manong nemi. Oh! Lordi, abay! Naginagaw kami iti paltog manong nemi. Ano tarimidem? Abay kasi inagaw mo iti paltog mo paltog ko, impatam! Nasisiyot lagin. Kung kas tumilat mapaspasama, Greg. Nasisiyot lagin, numaisang ganatan, di batay! Agin inagaw kami manong nemi git orela pimutok. Ti paltog, iti panagin inagaw mi. Na pagpintasan naman ng nemi kit awamit lang, tinatiruan ka na kami. Oin, narita, ti kapuna no aping, imbes nga di paltog, ti kalbi-kalbitek, nga pangiturungan kang kuana, ang pangipagsakit, ti pungtod ko manong. Awan ti sabaling nga naramid ko manong nemi no sanga tinong patungpak kinarkaramutak ti asawa kahit ko lang may peksa ti sakit ti dakim ko keng kuana ti pungtot ko keng kuana. Ito nga naramid kano ka itong agbalbaliw? Naragsak ka kanina kasi itong makitkinam ka managsagsagamang ka mo ti aramid mo. Nasasayad lang no paltukan na Greg nagtultuloy ka saksak tandak. Itayag ti maging kabaltukam. Unusaan ka sikan di paltugak tapno yung banod ako tapno patinggamat na di ba nagrigrigat ko yung panunutim kumanan pagtumpalan di kita naktanugos pagarigat na damay sa kanat at matay. Magkabayatan manong naming ay magbagak ka dita nagindan matitong pakaramot itirupa na. Di pagyamyamanak manong naming kat sa anak nga mga balsen ti asawak. No, digat anawaan naklaing. Tinglan na lang digat iimak. Nga numatinggal nanton digat iimak manong nemi adamot palang disakak nga mabaling ko ikugtar kang kuhana. Ngin kabanak ton tapno sa anak kon nga makakuti. Nga tiururayat kumamat manong nemi nga magbaga na nga hagpakawan kumakit agkari kumanga sa anin nga aglukloko. Nga iba nga balbaliwanan nga sublinan ti dati. Nga singpet kinapateg mi kayang kuala ng saan. Di na pulos amo nga nugutin ti mati nga aramid na lumaban. Di na kahit ti paatiw. Nariribok unayan ti biyak mi manong nemi.
talagang nga maapektaran din dagiti talo nga ang kakabsat nga lalaki. Kat siyempre, nagsasalita kam tumanin nga giina. Duwan ti college ko. Manupay nga tuwan, nag-college tumatin, manon na imi, tinaudi, nga makapag-graduar nga tati na una. E rin to tako na nga mismo kanya, anak. Pati siya, pati na kaming anak yo, maapektaran. Sa amin may pas na ikatagpasa. No, edi, nakabimpinas ka mangigmi, ti panang dayaw, di kaskolaan mi, iti kinaornos tayo nga sang kapamilya. Kadag ito Sak ba hindi makapungtot? Kahit ko pa din nagrebelde. Dayawan di nga nasingpert na siya at nga pulis, nga amak. Asawa yo. Makit-kita dan nga saan nga nasiat nga pulis si Suna. Imbes ko nga isotip, mga tipa kadagiti dakas nga mapaspasamak. Nagkasla sumatin di mga idadaulo. Ano tinamnamaan nyo, marik na nagkas ka na kaming anak. Ngayon magbagada nga ti ama, ba't din taramin na. Saan ka nga pati na kaming anak na mga pektaran. Nagbaling kami matan nga dakas. Anak ko. Nakaimot lang tinagkuna kaniyak. Nga patib ka rin tayo, ti pakinakam tayo. Lumaban tayo. Saan nga datayo ti sumuko? Saan yung ipalubos nga datayo ti pasukuen ti amayo? Labanan tayo suna. May masailos suna. Anyat ilaban tayo. Ilaban tayo ti kinembag. Ilaban tayo ti panakasilaw ti panunot ti amayo tapos nagsubli ti na siya at nga aramid na. Naglagipin nyo kadwa tayo na po Diyos. Idin ti amayo kat na isungsong anda kang kuha ti sa iro. Ikarigatan ti nga paksyadan ti sa iro manipod kang kuha na tapno. Agsubli kang kuha na ni Apo Diyos. Maawatan nyo kaliti kahit kung sawen. Maawatan mi mawa. Kadagyaman kami. Tada kayo nga ina. Babae nga asawa. Kat saan nga agbalingan na lupoy. Sana kas kanig dumalita mama. Naisudan ti sumuko. Aramidon ti pagid din. Ti mading aramid ti asawa na. Barang saan yung araw. Saan yung mga aramidan dita mama please. Hawanday dati panunod ko anak. Problema lang arudan ti amayo. Sakpa lang mga aramid sa baling ang problema. Namnamahin yun ako. Babayan ti panang patpatib ko, panang patpatib kariyo kaniyak. Nakaiman nga nakukit, gapunan no, ti kangro ng rason no, api nga lumabanak. Gapu ka na kayo ng anak ko. Tarang once nga sana kon nga lumaban. Once nga sumuko akon. Iti ka nito nga pati siya, itulog kon nga. Maiawan akon. Awan di sa bali nga maapektaran no sanga na kayo anak ko. Bakit ba na nga sanggo kaya't ka mapasama ka na kayo? Kaputi patpating kayo anak ko. Nag-iinarakop kami manin nga giina. Manong David. Kad siyempre, sabat laing nga kami nga giina at agbibindaga. Nga mga ibaga iti panagbalinmingan natin kero siyempre. Nagiti mga saksakit ka na kami. Tawan di man kanunong iti mading aramin ti asawak. Oray pa iti mismo nga kapamilya na. Nabagbagaan naman manong. Ngante ko na akon. Dinakampay din ken nga giina.
Iso na kayo din nga outsider iti pamilya. Ngimawang matlang ti sa bali manong nemi nga magpatpatibker kada kami no sa nga tibukod mi nga bagi kan na kiti mangisaksakit kada kami. Ngayon talaga nariribok una iti biyagmin manong nemi. Aging nga nadoktalak nga sala nga babae iti bisyo ti asawa. Nagsakit manong nemi, nakarkaro manin. Kas na ko na ti inaw ng anak ko, ngembes ko nga isot mang duprak. Ti amada nga pulis kan mang duprak kadagit agar aramid ti illegal. Ngem ti payen mismo nga amada nga pulis, ti mismo nga asawa nga ni Greg manong nemi ti agsyab-syabu. Saan laingan nga babae, arak, sugal, syabu, manong nemi. Imbes ko mga nga nemi nga lumaglag anti amin nga kumarkaro. Kasi ti may sa nga aldaw manong nemi nga simang petak di ti balay. Na nakitak manong nemi tilugan ti asawak at da isuna. Manong nemi, iti sa pulag no sa dinotayan na. Awan iti kwarto, awan iti salas, awan iti kusina, awan iti likod, awan iti sangot ti balay. Himad na naangot angot ko na isang sangahen nga angot manong nemi. Idi tawan isuna karagiti namnamay nga adda ko ma. Idi mapanunod ko ang mga adda iti CR una. Madamang agsisiar. Nga dumas asadagag iti CR manong nemi isot paggapuan din isang sangahen nga angot na isal sa lumina. Nga addan makitkitak nga rumrumwar nga asuk manong nemi manipod iti uneg ti banyo. Madamang agsususup ti asawak. Oh my God! Ididamo manong nemi ti gem-gem ko ti panang tugtog ko iti ridaw ti banyo. Greg! Greg, ilukat mo ti ridaw! Greg! Gan gamot saan nga maging kaso manong nemi babae man ti kinataok gan ti saka kon iti nosar ko kinugtaog tarak ti ridaw. Wahin manong nemi na panagnekak ti amin. No binalpas idin manong nemi tadi na pulos sinuktad ti ridaw. Jakbat nga kabaylang nga dadaelen. Jakbat masarakan manong nemi no sa dinot ayan ti tulbek. Tapos nito kasi tagatulbek ako. Primuari ti banyo manong nemi ti asawak pinakunya. Karek mabitlang! Ingawid ko manong nemi ng imuwadag na. Hoy, saan ka kaskasta? Nakatripak, baka mapapatay ka. Oh. Greg. Diyos ko, Greg. Anlay ito yung mabaspasama, Greg. Greg. Ngayon sana kung ngayon kaskaso marong ngayon. Diyos ko. Imbas ko nga sumardeng. Imbas ko ngagsardeng. Imbas ko mga masulbar. Kumarkaro mati mapaspasamak. Nga may di kabigatan na manong naiminam na maik nga nagmamawan tayo yaman nga klase. Iti agas. Kasi mereka iti urat ti asawa. Kinasaritak man rin. Kinasaritak iti kabigatan na sakbay nga napan nag-duty. Greg. Oh. Lordi, sa kakati pa lang na uma? Hanyo ko maturumbing nga kauma. Ano nga tayo milatan na baybayan na? Saan ka mabaling nga baybayan, Greg? Apay nga saan ka baybayan? Among ka dinuhan niya, tagapunan, no apay nga saan ka baybayan? Kaputi patpatek. Kaputi pagpagapuk, kanigitan nata. Ibat patek ka, Greg. Kadyak to sumardeng. Aging ka nga di kag sublit kinasimpit mo.
Ipatpatagda ka na kita nagta. Na kami ti mga ipatpatagkan ka. Iso ka po nga sanda ka nga sardengan. Siguro sardengan da kang tulay nga nito maisakan nga nalami sa bangkay. Ipatpatagda ka nga kami ti sanmon nga ipatpatag. Ay nga man kita ita papatikyo. Rubeg lang ron nga maawatan dak. Babayan taklatan. Kastoy akon. Nakayat mo ka dito kastoy. Doon na simbang ti panunot mo, Greg. Di mo ka di maabiris ka saan nga na siya teramidem. At nagpagpatinggaan ti amin, Greg. Di mo orahin nga siya ka mismo. No saan mo isardeng tagar-aramat ti may parit nga agas. Mabilitan na kang ipulong. Mangipulong kang ka. Kadaginipadang mo polis. Ano ya? Tilawon naktipadang nga polis. Yan ni Hepem. Amok nga saan nga kanunungan ni Hepem di kastoy. Napsingbit ni Hepem. Amok. Nga dinakayat kastoy nga ramidan nyo. Kayat mo timaikat? Numaikat ka. Sa dinunti, panghalaan ta. Iti aramatan na kita talong anak ta, nga kairot na ngagbasbasit kolekyo. May sa nga saludsod, may sa nga sumbat, Greg. Itatalalimpiyo ti panurot mo. Napatag kam ka di pailahin kang ka. Alawen, asawa na klaeng, no saan akong ka napatig kang ka, at doon, di sa bali ka babae, di biyak mo okay lang, si awatak. Tayo di pa lang nga inawat kundi amin. Nga di na kong paganano. Kada nagkupasan, tikal kalikagumam, nga pintas kan banglok. Kem, dagiti anak ta. Dagiti lalaki. Padam nga lalaki nga putot mo, Greg. Isuta ko mati pampanunutem. Isuta ko mat magikapuam tap nagbalbalukan. Naragsakan to ka di, nung makita nga nagiti anak mo, kat barumbado da. Nagbalinda nga pulis karakter, ininto tayo amada kat may sa nga pulis. Naragsakan ka rin, madamag mo nagiti anak mo, kaya nagaramat naman hindi siya mo. Naragsakan to ka di. Naragsakan to ka di, no kas na pagdungpalan nagiti anak mo, ha, Greg? Manong nemi mabannog ako mamaten, taamamangan. Tako rin na kinaganak, kakapsan ko, manong nemi nga dati-dati nga mga saksakit kanyak. Kinore pa yun, naging mismo nga kapamilya at asawa ko nadapi din. Babayamon, isukayat nan. Ang kadamat nga nagkurkurang kang kuha na anak ko. Babayamon, isukayat din ti pagkututungam. Awan ti sa mali mata na panunutan mo sa ang tibagim. Basta sa mga babayan, naging anak yo. Sana to nga sumuko. Kunakmat no ka nga isungbat manong. Ngamtsak lamo baka no sumuko ak numat laeng. Tamaban no kakmat. Agpatinggamat tanyaman na panagibturo na. Kasta manong nemi saan nga matipati asawak nga agbabay, agbartek, agsyabu. Siyempre, kasda ko nakita yung bagbagaan ti katugang ang babae. Tako nakita nga awanan ti katugang nga lalaki, gamutain na tayon. Ta isot imalaan ni Greg Manong ti katugang ang babae, lalaki nga driver edit ibas. Ngayon talaga nga dinaikan ka no. Na ito lang nan, ti kasda nga aramid na. Ngayon, ti pakasdawak Manong. Saan lang nga siyak ti umumres, ti bagina. Patayin ti asawa. Umumresan di ba kina manong nemi ka po iti panagpalalo na mateng nga gusar ti siya mo.
Iwag kami manak matkid di manong nemi kat saan nga granggas no kasta nga nakasyabo. Saan na kami nga ranggasan. Tadapin kami di kita agsyab-syabo manong nemi nga agpapaputok nga butad na paltog da. Nga tinangatakayat nga matiliw iso. Aging ka manong nemi nga manipod iti dati nga presidente kat dimtengen ni Presidente Duterte. Manong nemi ngipen iti panakaipakat idin iti panakaduprak dagiti agay warwaras ken agar-aramat iti syabu uno illegal nga droga. Manong nemi ore sana nga nasken pangilawlawag ko ti amin no kasano nga nagsasarno idi manong nemi dagiti bagbagada nga nalabas tadda digitay agpapapatay mangpapatay kano natangga na kitay siyabo wano drug users, drug pusers di pagyan din Presidente Duterte di manong nemi ti dilawanda no apay kas ti klase na nga panangipakat iti kaadu nga natay manong nemi matiliw adda na kiti matiliw adda na kiti matay. Ngam na pinasmat manong nemi. Taridi pasamak manong nemi kat isut nagbutngan dagiti saan da akayat tiba ibalon di da kayat iti matay. Nang runa kat paset pa manong nemi nga isuna ti asawak kat panakabag iti linteng. Kat kasla na bang arak manong nemi anaragsakan pati dagiti anak ko. Idita. Madlaw maten manong nemi nga agsubsublin ti asawak iti nagkapuan na nga tinalawan na analinteg nga dalan. Kinsardeng na siguro nga namin pinsan manong nemi ti managramat ti syabu kinabaylan ng pelayang manong nemi iti nang rehab iti bukod na nga bagi. Kasta kanumat manong nemi dagiti agar-aramat iti legal nga droga. No talagang kabailanda, hampay lang nga nakarok. Kabailanda nga mismo, iti bagbagi iti mang rehab, tapno di kastakat maagasan ta. Nga saan da agdependeren, kadig iti agas, agbiag da ore awanan ti kasjay. Dito yung manong name iti nadlaw mi kinigreg. Iti bigla pa nagsingpet na manong name. Nga magkapo iti duty, suwangpet, agluto mano. Kasla kayat na nga, pasublin ti dati nga salunat kan bagina. Nagkinisiim kam no kuha ka nagiti anak ko mano. Ma? Agtrip manin, daman pagtripanin ni Papa. Ano ito ko na yung pagtripan? Di mo ko na yun, agsabsyabo pa lang, tibagbagang mga word nga trip. Trip na tagluto. Tinaimas. Trip na ti adon ti makan na. Kasi lang kayat nga dago sa pasublin na tiginamatyo na. Anak ko, danggayan tayo so na ti kastoy nga panag-recover na. Madama na nga agkagasan ti bagbagi na. Madama na nga susunitan na kita ato nga nagkurangan na kada tayo. Di ka di maragsakan? Aman mo ma. Di ka di maragsakan anak ko. Pinatganan ni Apo Diyos di karkarag tayo. Saan nga po tada presidente ito nga istrikto? Kat na ipakatin, ngipin, iti pa nakaipakatin tilintig. Iti kaado na giti surrenderi, nga siya buwa, unod drug user, ito yan tayo. Iti kaado na gitay, papapatayan da nga drug pusher, kada drug lord. Saan ko mga mairaman ni Papa, Mama, iso nga rotin, nga saan nga mairaman, tapay. Nagsingpetin nga dagos. Dito langan ta. Baka nung lukon na kitipada ng lang ang polis, nga itudo tayo suna nga may saka na kiti polis nga user.
Isungar da kunak kada kayo. Nga rahaban na tibagina. Just in case. Tatiliwan na kagpaiso kita testingan da iso na. Aglasan iti medical examination. Kahit agbaling nga negative. O, tinakalasan. Negative nga saan nga gusto sarti siya po. Won. No, laki din marahab na tibagbagina. Mawatak ti kayo sa unuma. Kerwen, sala nga da kayo ti managsakan. No, dikat da kami. Kang nunan nga da kami nga kakamsat ti maragsakan. Manong Nemi, no kasarita konti asawak saan na kasidi nga talaga nga lumaban. Do dikat, saan nga kununi? Sumungbat lahing doon asken nga sumungbat. Greg, Lordy, kumusta kan? Siyak. Kumusta kayan ti panang ipakatyo ti panang tagiban nyo ti linakintal na iti lugar tayo nangro na iti nakadisinwam talagang kapinget iti panang ibilin ni Presidente mga paksyat iti panakaiwaras kan panagusar iti droga. Iso nga dati matindi nagbutngan. Lordy, saan nga dati nagkapunam? No, di kat naamiris ko. Kalagyaman tasanda kami na bayan. Nagyamanak, keng ka, Lordy, tasan na kami na bayan, kanagamanak ka na kita nakta. Tasan na kami na bayan, gamada. Niyapon Diyos tirumbing nga pagyamanan tayo, Greg. Among, nakatado dito na kita gumawang agbaling nga pulis. Diba? Isa nga, ape nga, di mo tagibanan nga tuloy ti profession nga daken ka. Tama nga no, may kat trabaho. Kadadot pagtungpalan na. Saan nga may tuloy kantinuran niya kawasak bayan na kita anak ta. Kanagbalin nga na alas ti pakasaritaam. Nung paedan paset ti pakasaritaam nga siya nga na siya. Nga mabalin mo nga alabaren ti amin. Nagtultuloy ti panagsingsingpet mo. Idjamon ti siya mo. Idjampayan ti babae. Manong Nemi inidyanan ngagpaiso ti asawak ti illegal nga droga. Sumangpetan nga masapa. Kas edi dati manon Nemi kakalanglang kami nga mangan. At dapat nagiti kundaway nga kukuyog kami nga sumuknal. Iti balay ti Diyos. At dapat nagiti kundaway no day off na katawa. O klase na kita anak mi. Mapang kami aglang ay. Agkukuyog nga mapanag out of town. Ngayon Jack Pulos, pinanunot ba nung Nemi ngayon sardeng na maten ti panagbabae na. Na ikamarisan ng paisuking kuwara na ito. Jack Pulos, ipagaroon nga mapasamak nga makitak nga saan nga gagarat kung kunada nga babae ni Greg nga asawa. Kaya di makita, isuday ta kunada. Masikog, isuday ta.
Kinam kat mo tawon di inaunam kat kastamat tawon na. At kasadar ta. Putot ni Greg, tisikog na. Nagtibayo ak manong nemi sumitlagayam nga natatumagat saan nga awit asawak. Taing kasara na magayam man dati nga babae. No man agawid nga naman sapain natin off sa dumagas. San tumat manen, sapain natin grubuat nga mapanag-duty. Dumagas tumat manen. San tumapan iti duty na. Kinasaritak ti asawak manong nemi. No idi ket talaga nga dinapulos anuguten ti amin. Tay lumaban. Tay panangibaga na nga dinak isuro. Tamok tararamidek ko na. Yung kalagito yung maten manong nemi no kasaritak. Napindas maten panakisarita na. Greg. Lordy. Mawatan ka ket no talagang asday. Nailiwangkan, di ba? Adamasikog na babae. Isutilites. Awang ka diti naputpututam ka rin mo nun, ha? Talaga ka din nga sa mo nga tinulad. Dedi papa. Lako, Allah ka. Baka ito namatay ka kita. Sundot yung panagsasangpet nga dagiti putot mo itiruan. Lordy, yan nga kita. Si papakawan ka kanyak. Si papakawan kayo kanyak. Biyan ko lang, tim. Magipakatipon, no? Ano gotek ni Angel? Isod na ko di. Masikog. Manulangin na bulan ang anak ton. Hipatpatig mo ka di ni Angel. Hawati sa baling hipatpatig ko na sanga na kayo nga pamilya. Tamam no sa anak, saan kayo kuman nga hipatpatig. Hindi ka pigsak. Tinalawang kay kuman. Greg. Nangrunay ita. Tanasilawan iti panunod ko. Ada dagang saan kayo baybayan. Kahit kung makita tayo nga duwa, ang mapanagnagan, iti panagbalagi di kita nagtag. Anak karuti kahit mo itang masamak. Mapanta ka salita ni Angel. Tanong, may pasagay itong di anak na. Di anak mi. Di mo kunain nga. Isagpat mo rito balay? Siya man lang nagkunang sa mga saan ka nga dimulad kanipapang mo. Yung laglagi pa yun. At nakapsat yung insangpit ni papang mo. Ngani mamangyo itinang taragan ng patakil kayong kuwana. Hindi halos agbadbada kayo. Baka nakarakaro ka, tagaputan ni papang mo kat saan hindi nga nagsabsyabo. Kasi ka nagsabo ka. Ganun di mo kayo tawatin. Okay lang. Ngayon, di pa nang ipalubos mo. Kaya di pa nang suportar ta nga. Amis mo kayong kuwana. Nulagid di anak na, di suportaran ta, di putot mo. Okay lang. Huwag lang di ina. Kasarita ta. Kasarita ta na, di ina. Mayatak na sumurot ka ka. Tap na makasarita ta ni Angel. Nasdaw idi ni Angel manong nemi idi sa ala ay nga nag-Greg ti makita na nga nang idi itlukat na tiri daw. Talagang kabulanan na idi manong nemi.
Angel. Awan tinas ka nga pagbut nga. Amo mo ka. Isu ti asawa. Ti martir nga asawam. Hi Angel. Hi ate. Pastrikan na kami kanimanong mo. Tugaw kayo. Manong Nemi, kinasarita mi, ngawan ti sa balingaran tami no saan ngati. Panangitid mi, kang kuwana, di kiti masapsapol na ti panakaipas ngay, ti anak da. Ken, ti panang suportan mi itubing. Pinadas mi Manong Nemi, ng baga kang kuwana nga, alain mi. Ay no, saan natin dyan kaya? Asin na ti pangibad jam, no? Sa pagarigan tayo tuloy mo ito tagbasa. Iba tayo kininanan ko. Di na nga tama tayo baybayan, gapo-tapo ko na. Maawatan ninanan ko ti sitwasyon. Kanto kahit yung sa halagang suportaran di anak ko. Nawayan tumad nga sa rungkaran nyo ito na. Na personal nga itid yung kininanan ko, ti suportana. O saan, itian niya man na pamuspusan. Apaman nga may pasangay ko ti anak ko. Randak to timadayo, nga papan makigasang-gasa ti sabali nga lugar. Nga saan kunton nga ulitan pa iti naramid. Tinapasamak, nga pa nakirelasyon ko ti sabali, uno pa nakirelasyon ko ti adahanan ti asawa. Very good. Kaya daw dawat mi, Angel. Nasabi ko mata masarakam tinimbag nga gasat mo, ti papanam. Kari-kari makang ka. Siya ko na mismo nga asawa ni manong mo. Iti mangibagbaga sa aming nga baybayan anak mo. Okay, nagaroon na kat ni. Agraduar to nga agsasarunod na kita anak mi ti college. Kat naragsak kam tula una yan, no. Makapagraduar to na kita anak mi, nga danton trabaho da. Isun tumaten ti panangibagak. Iti asawa kag ritiron. Tanong kasunod lang, napintas met nagnegosyo dito lugar tayo. Nagnegosyo kam tulangin. No, mapagraduar mi nga dagiti anak mi. Ken, awan to ti sabali nga, isaruno mga suportaran, no saan ti anak mo. Ti putot ti asawa ken ka. Nagbintas nga salitaan Manong Nemi numampay awan ti kasuratan. Ngam nakataldalged. Babae Manong Nemi timpas nga ni Angel. Angela iti naganda ken kuana. Uwen Manong Nemi ket na talged met iti panangaywan ti lulan na ken kuana. Tasalamat la pinanawan ni Angel ti anak na Manong Nemi iti taddan may isang atawen ni Angela. Nagraduar dagiti talong anak mi Manong Nemi iti kolehiyo. Nagturpos da nga talo Manong kada damat ten trabaho da. Ti inauna Manong Nemi simurot matlaeng iti kinapulis ti amana. Idento tamang opisina dagiti dua nga adyen Manong Nemi ti inauna. Ita lang Disyembre kada to napalabas nga tawen nga nagretiro ni Greg. Wine. Kat dagiti daduma nga naawat na Manong Nemi iti panagretiro na kagatang iti lute. Nga iso ti pagtarak na Manong Nemi kadagi Texas nga manok ken native agramo maten baboy. Nga iso itat as-asikasun na. Saan nagpalpalot Manong? Nga maglaklako ka na kitay para palot. Agpatao dit piek. Para palot kiti Texas. Kanda dumapay. Sana ilako ka na kitay mahilig. Ka na kitay para palot nga manok man. Kasta ti purpose na. Ken kastamatan kanyak Manong Nemi kabota uso dito Santo Domingo Ilocosur iti negosyo nga letson, chetseron, longganisa ken da dumapay.
naramat ko matindi ta kwarta manon nemi pagkritiro ti asawak tapno magrugi akag negosyo. Kadagiti anak mi manong nemi sumuportar damat kada kami. Pagpintasan na awampay ti ag-asawa nag-asawa kada kuada. Adami ng trabaho da, ket ti pulis manong nemi nga ti mawid iti asawak kunanang kari. Agtuturo ito nga napudno nga pulis sang ko tuladin ni papa kunana. Ket sapay ko mga. Manong nemi si bibiyag pailaeng kinapisamat pailaeng ti katugangak nga babae nga isuna ti maudan nga dimakdaklan naman ang nemi ti agar-aramid wanog nutluto ang naklako iti longganisa sa tsaron ken letson. Tas naman iti ipag ko kada kaabirat ko. Kapag titipon mi amin dito manong kada iti kasto ti klase nga negosyo. Ket babayan manong nemi iti panagkid daw ko kini Binilda iti na panangisurat dati apagasalita ak kalbasan kay insalay second kuana na ipaimakin ka na ibasakin ka nga dayto nga rod ti pagpatinggan na at sabi ko man dadda na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program anong and God bless tuyag yaman nga pagayam mo Lordy. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti Santo Domingo, Ilocos. Sabi ko matanaragsakta iti ito yung akal na wan, digiti puso.